Haleluya. 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 Ko sibyo birashoboka mu nzu y'Imana. Abageze mu kabari bajya birekura, niki cyatuza kwirekura turi mu nzu ya Data. Aha turi kwa Data. Nta kituzi. Haleluya. Nawe uje waje ufite imbuto ikamenya jya mu mugire ngo tuza Yesu arahari. Wageze kwa Karuhuko. Haleluya. Niya! 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 twemereye kugera ahantu twitegura urugendo ntabwo twumvaga ko byoroshye bavugana abantu bangana gutya biba bigoye ariko turashimira Imana ko yadushoboje tugashyika aha ngaha. Njyewe rero umubyeyi bahagaze imbere nitwa Ingabire Diane Pastazi, ndi umubyeyi umugabo umwe n'abana batanu. Haleluya. Haleluya. Ariko nkomeze mwanyishimire. Haleluya. Mwanyishimire mu bantu mu gikiriza. Haleluya. 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 Ubundi Imana. Nimba ukunda ubundi Imana wazamura ibiganza bye. Njyewe ntabwo nzi guhagarara kutakuti ngo nuze. Byararangiye ariko byarangiriye muri Yesu. Haleluya. Dushimye Imana yacu. Aba bantu ubona twazanye sinzi niba mwitegereje neza. Iyi ni groupe ikora mu buryo bw'ivugabutumwa mu ndirimbo twitwa ihema ry'Umwami Yesu. Kugira ngo bene nta torero dushamikiyeho, turi mu mugambi w'Imana kandi tuzi neza ko ikigambi rizagikora. Hanyuma ninjye presidente w'iyi groupe niyoboye. Haleluya. Haleluya. Mu buzima busanzwe turi abanyamasengesho. Kazi kacu ni ugusenga, tugasengera bene Data, tukingingira igihugu cyacu. Haleluya. Bivuze ngo turi abasirikare ba Kristo. Aho dukomeye turatabara. Haleluya. Endera izamu ry'icyubahiro. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Iyo komite rero ifatanije ntatinze, sindi bubahamagare ngo baze hano, ariko visi perezida we yagiye bitewe n'akazi kihutirwa, ariko abandi bazamura ibiganza komite dufatanya kuyobora tugasuhuza bene Data. Twishimiye kubana namwe kandi tuzi neza ko Imana iduha umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe. Haleluya. Umwuka w'Imana kandi Imana ikomeze ibane nawe. Yesu ashimwe. Dukomeze. Njye ubahagaze imbere nitwa Rugura Pasiteri Dusabimana Jean de Dieu, umushumba w'itorero isoko ry'Umutanzwe mu Rwanda, dukorera mu Gaciro ka Gishozi. Dushima Imana ko yatwemereye yuko tuhakorera, dusenga umunsi ku cyumweru, tugira amateraniro abiri, rimwe ritangira saa 3 kugeza saa 6, tukagira n'irindi teraniro ritangira saa 8 yitwa Bohoka, ariko by'umwihariko akarusho ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tujya kumenya noneho cyane. Amen. Rero dushima Imana umuyobozi dusenga kuwa kabiri twirirwamo guhera isaha kugeza saa 10, no kuwa gatanu guhera saa 4 kugeza saa 10, kuwa gatanu nijoro nabwo turaramo dusenga abakumvageye
rero Imana y'umugisha komeza ikabana nawe amena. Rero igisigaye byose Yesu aduhana umugisha, nagira ngo twese rero twakirane amagambo y'abana b'Imana duhagaze twese. Muri gatatu murakaza neza bene data, Imana aduhamisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha, muhoberane mwifuza umugisha w'Imana. Tukiri aho twakiriye korali y'abana yihuse n'indirimbo imwe baturirimbire, ubundi dukomeze gahunda. Twihutishe korali y'abana itambuke iririmbe.